Nizan Khan European Championship sang ni somni pali in elna khel meka quarter final khel zo anita in khel pani omin amasazo ka England le Switzerland anin machona England in defender rin role ma ge hi yellow card achoi tam to wangin an chhor thei lova aya SD Konsa Aston Villa player in Bulatana England hian an formation ti dang lamin media lamin an lo soilok tlar hnunga player pathum tlarin England hian an khel don ti chu adik ta thlap bok England hian 3-4-2-1 formation an manga tlar hnunga Konsa Johnston le Kyle Walker te an dinga tlarlaya player pali Bukayo Saka Kobe Mainu Declan Rice le Kieran Trippier te an dinga tlar malama Phil Foden le Jude Bellingham ten Harry Kane an thlop lea England hian defender pathum mangma sela bultan tu player som pakhata player pali te ero defender an ne Switzerland in England formation ang chia an mangve boka tlar malama maltlat Bril Embolo an tharum anga thin le England hian in khel an thunun thei big lova Switzerland lam hian in ring tok takin chi aimi alovin an khela ma se match level asan ngai toin team pahni khel ero atang tok lova quarter final match masalam in khel te ne na khai khin phei chuan an khel adul dewa a hmunam tok lo abikin first half game adul zuala goal po alu talo renga second half a ero game tempo asang ta hreta in khelbo ruak atang ve ta dewa chu chuan goal akeng tel ta bok mini somsari pangana Bril Embolo Switzerland striker tharum nga takin Swiss team ma hroina goal a khunga he goal ludan enin England defensive save pher lai Switzerland in an mangtang kai ti alang chiang lea Fabian Saran England defender te thiat zonga ball thataka arol lu changtu endoye chuan 68 boxa ball across lut ngala England defender Johnston an lo dang perzavin aperna tok lo thunga Embolo hian nai taka tangin apet goal ta ani ma se England in an siphuran sut vele wata mini songriat na molding lam sira Saka chuan ball changin penalty area rula penalty area pona si asiam rem hnuin athiam dan takin akevelamin far post rula apet kwal lut ani hemin hu hian goldang lubel talovin hunpa ngaya gol khat ve an neya chu wangin extra time mini samthum an khel chun zoma heta hian England tan Declan Rice an akhung teu hlea Switzerland point corner an pe ta tangin goal kham an pet pera goal alubel thei tak lo awangin penalty shootout mangin achak jok zona niya England in pet masain penalty pet thiam an kol tam England hian an chhor tangkai hle Cole Palmer Jude Bellingham Bukayo Saka Ivan Toney le Alexander Arnold ten an pet goal veka Switzerland lama player pali in pet manin a pet masaber Manuel Akanji Manchester City defender in a pet goal lova England goalkeeper Jordan Pickford atui in thin bura Switzerland player te penalty pet dan azir chianna chukai vek tu chuan alodan sak ani Switzerland player dang Fabian Sarr Xherdan Shaqiri le Zeki Amdouni ten pet goal zui ma sela England lamin an pet goal tak veka wangin Switzerland hian tlom ta England hi goal nga goal thumin penalty shootout ta an chakta ani he matcha hian Granit Xhaka Swiss team captain hian liam nei chungina khela run of 16 a Italian machon tum khan a in liam team training po azom tam tok theilova chuti chung chuan England machonin thatakin team a ho theya hei hi Swiss team kai hruai tu yakin chuan soin Granit Xhaka a in khel thei hi makkati hlea katan chuan thil makzinga mi ani anung changle thil ti te hian thu asoi ring hle adam thatlo awangin long ball ape tam lo reng boka ma se ani hian choi moi aphu tak zet ati ani Arsenal player Louis Granit Xhaka hian team tan atho lok lea ani hi team tan ain pek zia alang chiang thar hle England le Switzerland in machonina akentel thil sang zinga England hian kumsan hi somni pakhata European Championship sang ni somni khela khan semi final anin langkai towa final hilan thlengani kha kumina semi final anin hlankai le ta ka wangin anram chanchina European Championship in elna azona semi final anin hlankai tum khatna ania antan chon achin chhia tlak le heti lai hian Switzerland ve thung hi chu major tournament an khela quarter final chunga anin hlankai towa atlom zoka an tang fai ta veka quarter final hi an lapal tlang ngai lovani hei baka hian akentel thil then khata England hi European Championship a hian semi final anin hlankai tum lina ania kumsang khazakwa somruk paria le sang khazakwa somkwa paruk baka sangni somni pakhata khel European Championship sangni somnia te khan semi final alawin langkai towa kumina hian semi final anin bet kai voilina antong ta ane
England sipur sun na gol khung tu Bukayo Saka hi kumsom ni pahni le ni zathum panga a upa ania ani hian me lungthar phun bokin England tan European Championship a gol khung theino pangber ania record tharasiam ama a Michael Owen an kumsang ni palia Portugal laka gol khung tuma quarter final a England ta na gol khung theino pangber ani na record chu Bukayo Saka hian akhum ta ani magvede ubok chu England hian European Championship in elna hian quarter final an khel chumnga atang hian chumlia penalty shootout an thleng vek ani chu mai ni lovin England ina European Championship a knockout stage cha match an khel na nung som pakhat atangin chumriat jet chu extra time khelania chu wangin England hian knockout stage cha European Championship B ka hian an ma chhonte hun pangaya an hne mangai lova extra time an thlen pui tlang pui England hian competitive match an khel na nung som pakwa atangin chum som pani chakin chum ruk ro an neya chum khat chau atlom zoka an tang chu wangin England game hi thalua lo thin ma sela an game hi engemaw chena chuan a nget rupian maya an tlom mai lo hi an thlen san viau na thin pakhat ani Jude Bellingham hian kumsom ni pakhat le ni saria upani in European Championship quarter final chum ni a khel ta der maya chu wangin European Championship a quarter final chum ni khel theijinga no pangber record thar asiamani heiba ka hian Gareth Southgate kai hroina hnuaia England hian European Championship a record an nei tha hlea penalty shootout tel lovin Gareth Southgate kai hroina hnuaia England hi European Championship a an latlom ngai mi lova chumriat chakin chumli draw result an nei ani England le Switzerland in khela hian man of the match player khel thabera thlan chu Bukayo Saka hi ani nizana in khel na nung zo quarter final match na nung ber ni boka Netherlands le Turkey anin machona Dutch team hian bultan tunghet an nei lona position bok an khoi chelea chu tlar malam dinglam sira tlan tur hi ni in hemi position a hian an match masabera Xavi Simon anda Simon alaya atol luta ga wangin an match ni na dinglam sira Jeremy Frimpong Leverkusen player poimo hi an da lea an match thumna Daniel Malen Dortmund forward an da vele thung chumi nuwa Steven Bergwijn Tottenham ate po lo khel to khan bulatan velea nizana po Bergwijn bok hian bulatan le abak player dang hi chu in elna an khel meka bultan tunghet tevek an nia an mun an lua lum chun zom zel Turkey lama an defender poimo Demiral yellow card achoi tam to wangin Shremania an chhor thei lova chu wangin an in siam rem ta seta chu baka chuan an formation pot dang lamin 5-4-1 formation an manga tlar nung ti phuyan tum hle ni in langma sela farsa fa Turkey an khel thazoka player langsar kol tamjok Netherlands an goal bo anatok lova a khel chhejok an ni chu tuari mini somthum panga na Arda Güler Real Madrid rol thar thang duang Turkish Messi anti bok ball vorlu du thu sam Dutch defender ten anto chuak thei lova goal nai taka tangin Turkey defender Samet Akaidin an chiang takin atau goal hemin hu hian Netherlands khela kang hreta ma se farsa fa an sipur an sut man lova second half a Dutch player te an tang zual first half khel thalo Bergwijn la chuakin Weghorst second half a bulan tran tira hei hian omzia anei thui le bok Netherlands in an norna tiala an thorim ra sengin minisom sarina Memphis Depay cross ball do thu sam Stefan De Vrij an veng tu nei mi lo chungin atau gola an sipur asut hemin nu minisom sari parukna dinglam sira tangin Dutch right back Denzel Dumfries an alirina crossa Cody Gakpo an pressure pek Turkey defender Mark Muldur cheswalin an lama atilut pal hei hian Turkey ati har hok ani bera an offensive zuala Netherlands defender tepo an rim zual ta hle Turkey hian gol khung na hun tha po anin siam zuya ma se hun tha an nei te an khoral ta vek thung Dutch defender Mieke van de Ven an gola lutur alaudan man sham te Netherlands goalkeeper in goal line bullok atanga aben chua man sham te le Dutch defender ten Turkey goal shot in pumpek taka andan per man sham te kha Turkey tan chuan ui vongvong thamatlinga hun top don nai tak taka khachuan Netherlands lama van nei na atanga chu Turkey tan chuan semi-final khenzo lo na nita in Netherlands hian goal an chuang masak nuwa goal ni goal khatin Turkey hian le thala semi-final anin hlang kai ta ani hein khela hian thil chin chiat lak tak thlenga om nuala chungzinga then khat chu soilang ta ila Netherlands hian European Championship in elna hian semi-final an lu tumrukna antonga chuti rual chuan kumsang ni palit nuwa semi-final anin pet kai masak ber ani anni hi hein elna tum khat champion to annia
chu wangin champion omjia hria ramji ngami an nia ma se tun generation hian champion no moi an la choi lo thung kumsang ni pali kha semi final an khel nun berania khami tuma Netherlands player te chu Jabstam, Van der Sar, Van der Vaart, Zenden, Van Nistelrooy ti te ho kha an nia chu wangin an ni ho nuwa generation lo chuak thar zela tunami te hi Netherlands Euro in elna a semi final hruai thleng ma saber an nita ani Netherlands hian major tournament kan ti big FIFA World Cup le khomol pui huap in elna kan ti European Championship ang chi te heng major tournament ang chi a hian quarter final tumriat anin pet kai towa chunga tang chuan tumruk zet chu achak zoka an tang ta ani Netherlands hian European Championship a hian goal khung an thiam leya tu hnaya hein elna a match an khelna hnung tum kwa atangin tum sari zeta goal ni emo aya tam emo an khung zia chu wangin Netherlands tlar ma te hi an ma chon le tur team tan zirchen fe tham an tlingani Netherlands sipur su tu Stefan de Vrij hian kumsang ni sompanga March thlanua anram Netherlands tana goal khung le masak ber ania Dutch defender hian angram tan hian goal khung khat leya major tournament bi ka pheichon kumsang ni sompali FIFA World Cup a Spain laka goal khung kha khami nuwa khan kum ina hian goal khung le ta chau ani chuwangin major tournament a pheichuan a goal khung hunin kar hi azaw le zualani Netherlands hian kumsang ni pali European Championship a khan Portugal an ma chon tumin Portuguese player Andre khan an lama ti lut pala khami nuwa khan Netherlands hian match an khela piang in European Championship a hian an ma chon team ten an lama an ti lut pal mangai lova ma se tun tuma ero Turkey defender hian an lama ti lut palin hei hi kumsang ni pali nuwa Netherlands in match an khela an ma chon team ten an lama an ti lu pal masak ber European Championship in El Labi ka chuan ani Netherlands and European Championship in elna hian match an khelna hnung sawma tangin tum ni chau farsa fa an fual jok chan chhejok an nia tumria cheta chuan farsa fa a chan chhejok an ningai mia lovani Turkish playmaker le team captain ni bok Hakan Çalhanoğlu hian European Championship a Turkey tan match kwa a khelta a ti hian Turkey tan a European Championship a match kheltam ber record Rusturek Barasiam chu ni rualin Hakan Çalhanoğlu le Rusturek barte hi Turkey tana European Championship match khel tamber an ni dun ta a tum kwa ve an khel to ani Netherlands le Turkey in khela hian player of the match ha Netherlands sipur su tu Stefan de Vrij chu thlan ani ti hian European Championship in elna khel meka semi final lut ram pali te an chiang kim ta a semi final a hian England le Netherlands anin ma chon dona Spain le France anin ma chon don bok semi final lut ram te le anni rampali ina hein elna a sulnu an nei te hi belta ila England hi group C a omania anni hian Serbia sikhat faya an ne nuwa Denmark gol khat ve khungin anin ne tok puya Slovenia gol khung lovin anin ne tok pui boka run of 16 a Slovakia laga extra time a gol khat khungin gol ni gol khatin an chaka quarter final a Switzerland en gol khat ve khunga anin ne tok nuin penalty shootout a gol nga gol thumin achak zoka an tang le rama semi-final Netherlands an ma chon don ta ani England hi European Championship in elna a la champion mi alawan nia European Championship sangni somnia khan final lut Marcela avan tuezo ka antranga penalty shootout ta golthum gol hin Italy laka an plomani kha Netherlands hi group D a omin Poland laka gol ni gol khata an chaknuin France nen gol khung lovin anin ne to ka Austria laka golthum gol hin an plom zui run of 16 a ero situm fine Romanian nea quarter final a Turkey gol ni gol khatin an le thal le boka ti chuan semi final a England an ma chon don ta England nen hian semi final match hi Borussia Dortmund khelmola an khel don ani Netherlands hi European Championship a hian kumsa kha sakwa somriat pariat khan an lo champion towa semi final quarter final ti te po an lo thleng fo to European Championship in elna kum ina khel ni lo an hnungber kumsa ni somni pakhata khela khan run of 16 a an tlathunga Czech Republic laka Sydney final plo mani France hi group D a Netherlands omna group a vek omin Austria sikhat faya an ne nui Netherlands nen anin ne to ka gol khung lovin ti chuan Poland nen gol khat ve khungin anin ne tok zui le round of 16 a sikhat fine Belgium an nea quarter final a Portugal nen gol khung lova anin ne tok nuin penalty shootout a gol nga gol thumin an chak rama semi final a Spain an ma chon don France hi European Championship a sangkha zakwa somriat pali le sangni kumate khan an lo champion towa Euro sangni somni
kumsang ni somni pakhata khela khan round of 16 a tlain penalty shootout a Switzerland laga antlo mani Spain ve thung hi group B a omni in Croatia sithum fayan ne nuwa sikhat 5 ve in Italy le Albania ne zuya Spain hian group stage a goal nga khungin goal an chhuami lova an chak 5 vek round of 16 a Georgia goal khatin an ne boka quarter final a extra time thlengin Germany goal khatin an ne bok semi final a France an ma chon don ta semi final hi Bayern Munich khelmola an khel don ani Spain hi kumsa khajakwa somruk pali sangni pare le sangni songpania te European Championship a hian an lo champion towa hein alna hian semi final te po an lo thleng fo to kumsangni somni pakhata European Championship sangni somni khela kha semi final an in pet ka ya penalty shootout a goal nin Italy laka an van duai ani kumina semi final in langkai rampali jinga hian Spain hi champion ngun beran nia chumthum champion to anni chuba ka chuan Spain chau hi major tournament no moi azona chumthum choi thean nia sangni pariata European Championship an championa sangni soma FIFA World Cup an champion lea sangni som pahnia European Championship an champion le poka chu wangin major tournament a azonin chumthum an championa hetiang record hi ramdangin anla nei ve lovani heti zong hian soibel ta ila European Championship in alna khelmeka group A atangin semi-final lut anom talawa group B atangin Spain chau andam to bok group C atangin England chau andam to boka ma se group D atangin ram pahni Netherlands le France anladama anni group hian an tho lok taberti thei ani group E le group F atangin engram ma in semi-final an lut talau bok chuwangin group paruka atangin group A group E le group F te atangin semi-final lut anom lova group dang pathum group B group C le group D a omte atangin semi-final lut team anom tathung ani semi-final lut rampali te hi an statistic kan en chuan match nga theu an khel towa chutatang chuan Spain hi penalty shootout tel lovin chum nga an chak towa an khingpuite an la hne 5 vek anni hian goal som pakhat an khung towa an lama goal ni chawa luta Spain hian goal an khung thei hlea an tlar nung aphui thaviau bok anni hian penalty shootout an la thleng lova chuti chung chuan semi-final anin pet kai England hi penalty shootout tel lovin tum hnian chak towa tum thum draw an nei to bok an la tlomia lovani penalty shootout ta tum khat an chak to thung anni hian penalty shootout tel lovin goal nga an khung towa an lama goal thum alu to boka a khung lam le aven him lama hian tran an lak alangai le ma se England hi an game achia an khelin be sei aphak lo tia kan sel sup lai hian match nga an khel towa an la tlom bi klat lova chu wangin England hi an khel chuti lua thin lo ma sela an tlom du bik lova chu an tlo na pakhat ani bok o me tlom miau lo chuan thlen san zel bak ma bak aom bi klat lovani France hi penalty shootout tel lovin tum ni an chak towa tum thum draw result an nei to bok tum khat penalty shootout ta an chak to bok ani penalty shootout tel lovin anni hian goal thum chau an la neya chung singa goal ni chu on goal ala ni zui France player goal khung om chun chu Mbappe hi ni in chu po penalty atangin ala ni le zel goal thum an nei to lain an lama goal khat chawa luta an tlar nung aphui tha hle England le Spain angin an la tlomia lo bok Netherlands hi penalty shootout tel lovin tum thum an chak towa tum khat draw na in tum khat vek an tlom anni hian goal kuang khung towa an lama goal nga lu to boka goal an khung thei pia lama an chhuat thei angreng hle anni hian penalty shootout an la thleng mi lova chuti chung chuan semi-final anin hlangkai semi-final in hlangkai rampali jinga Netherlands chau hi in alna khel meka tlom to an nia ramdang pathum hi la tlom mi lo an ni chuba ka chuan England chau hi semi-final lut rampali jinga European Championship la champion mi lo om chun an nia Spain le Netherlands te hi penalty shootout tel mi lova semi-final in pet kai rampani ni in France le England te ero in semi-final anin pet kai na konga penalty shootout an mangtang kai to thung ti hian semi-final a England le Netherlands anin ma chon don kan ti kha France le Spain te po anin ma chon dona achak jok ve in final an khel don ta ani